thobela re a lotšha go taba ya ka le mankoko baby letšatšing le lekgono le labohlano ntumelele ke go dumediše wa tseba gore ka mehla nna ge ke tsena ke re tsheletšo thakgolo lerato la gago di ntira gore ke be se ke leng sona re ke nape ke go gopotša gore wena e leng gore gona bjale o nyaka o kitimela go dikgokaganyo tša leago wa re hwetša go thobela fm yaka e ka ba go youtube e ka ba go facebook thobela fm yaka o kgone go ipsina ka taba ya ka le mankoko baby le kgono re tshwere o mongwe wa basadi ba e leng gore ke re le ge ke molemela ke re o se ke di bone ka sebe wena o se ke di bone ke motho o mongwe e leng gore batho ba ile ba feleletša ba mo atlhola ka lebaka la go rata o ile a hwetša molekane a mo rata go felela a mo rata makwišang gore o ka ra go sana le monno o mongwe a ka tlang a mo rata mo bophelong go ya mo e leng gore o ba re ga a kopana le batho ba e leng gore molekane wa gae go ratana le bona ba be ba tseba gore o se ke di bone ga a ka go tshwara o tlo go gomela gole ke a tseba gore ebile o na le mokgatlho e leng gore o šomana le batho ba e leng gore ba na le mathata a monagano bana ba e leng gore ba tlhoka batswadi basadi ba e leng gore ba amega go ditlaetšo tše e leng gore ke tša ka malapeng ke tše dintšhi tše e leng gore wa di dira ke na le yena gona bjale gomme ke nyaka go motamiša a re botsa gore ka nnete tše ke di bolelang ka yena ke tšona na o se ke di bone dumela dumela aus mankoko e re ke dumediše le batheletše ka moka ba thobela fm o se ke di bone wa tseba ke re le ge ke be ke bolela le wena o bolela gore wena bona ke tsere ke magare ba makae o a bethileng a re tlhotlheletše dinto a re tlhotlheletše selo e fela lerato le go diriše diphoso tše dintšhi pele ga re tlo tsenela ka re ga tsona re botse gore o tswa o le kae gae aus ke di bone o tswa a le mamelodi o goletše mamelodi and then a nyalwa kua Begersfort gone jwale ke motho e leng gore ke phela ka Begersfort ka ge e le gore ke nyetšwe ka Begersfort pele ga ge re tlo tsena lenyalong a re boele morago o se ke di bone o labileng a kopana le lesogana le rata lesogana le e leng gore le go dirile gore o feletse batho ba re a wena o ga a sa itira le ka mo kgopolong ka madi a felela ba re o di gapa di sa felela go be go diragalang tabeng ya gago ya lerato ape ba re mojolo the dating ge e ka go tshwara o tla ba le bothati ka nnete aus mankoko e re ke bontšhe gore ile ka rata go fetiša tekano a ke tsebe gore lerato le na le tekano na mara ke kwešiša gore ga e le nna ile ka rata go fetiša gore motho a rate o mongwe because ke bona gore ile ka latlhegela ke go ithata mara ka rata motho o mongwe go feta nna so ile ya feleletša le gore e nkwišetša ka gare ga mathata ka gore bošego le mosegare monagano wa ka wa šilagana o nagana gore ga botse ko o kopana leng and jwale mo e leng gore ke feleletša ke ba violent to the other ladies ba e leng gore ba dula le motho e leng gore ke dula le ena ke kweša ga botse gore motho o beng o dula le ena ka nako eo o go diretse diphoso gantši kore o tla ratana le mankoko le kgone wa tlhakana le mankoko wa metha wa re gane o tla fetoga se fetoga o kopana le Salamina o kopana le Josephina le mamang le go be go diragalang go bo o dula o ntse o bona gore a go bere a go šomege ke dutse ke na le kgotlelelo ya go no re go tlo fetoga ene ka gare ga pelo ya ka bo go sena motho e leng gore a ka mpotsa gore nto o e nagana gore e tlo loka e ka se tsoge e lokile until nna self ke tipotsa gore ga botse mo ke duletše lefela mara e re ke tlhalose gore ba bantšhi bona a wa dingwatha marotho ba di hweditše ba tsare ke eng ke no fela ke re nako ngwe o ka re nka ba kgobokanya ka re bathong ke a le rapela tleng tshwareleng because ke kwešiša gore e be ke sa titire be ke dira ke lerato mara ke feleleditše le gore ke a nagana ga botse ge dutse ke nnotše ka bona gore aa dilo tše ke di dirang a se tšona e re ke o fe mohlala gore nna be ke le ausi ola o le gore ga o dula le motho ke dulang le ena ka ba ka hwetša number ya gago be ke go rapeletša ga botse gore o tle mo nna ke go nyakang mo e le gore re ka kgona go kopana gona and ge re fetše o kopana o tlo o tseba mo o thomileng and jwale ke gona ke thomo phafoga ke bona gore ga botse bannyana ba ke ba tielang because bannyana ba a se bona ba ileng ba re gape ke a go rata bannyana ba ile ba hwetša opportunity go tshwana le nna ba botšiwa ka mokgwa e le gore ba ratiwa ka gona napile bona ba dumela so ke bona gore molato o na le rena re le basadi go ntšhi re feleletše le gore re no feleletše re ilwa le basadi ba bantšhi re ilwa le batho ka gore ba dula le batho ba rena mara putsišo ke gore motho wa gago wa go rata na a na motho wa gago o nyaka wena goba o nyaka lena na and ga a nyaka lena are you willing to stay in that relationship na wena o sa le motho wa moswa goba mme o moswa o se ke di bone molekane wa gago e beng e le molekane wa gago ka nako eo yena o ba reng go mmotšiša gore o reng o ratana le mamang le mamang le mamang o ba a kgopela tshwarelo ke motho wa o ikokobetša ka kudu ke motho wa go loka
wa go loka a na mašata a wa o lokile ene ebile o ba ntlhokomela ko re a kenya ko bolela maaka e be ke sa tlhoke selo bana ba ka be ba sa tlhoke selo dijo be re ja mara lethabo be le se gona o dutse le motho o labalaba le bana ke dutse le motho o rabaraba le bana lebile la nyalana wena le ena aowa a se ra nyalana mara be re tshepišane go nyalana ka ga e be ba reng go bo dira dilo tšeo ka moka ba ile ba leka go mpontšha gore monna o ka sego wa mo fetola mara e be ke sa kwešiše gape be ke mo rata gape be ke le ka gare ga lerato le lešoro kudu o bo ka se nthibe nna be ke tloga like somewhere mo be re dulang ke ya gae for gore ke drope fela dibeke ke tle ke boele morago ke kgone motanya ga botse be ke fetogile detective e be ke le motho wa go nyakišiša nna be ke no tseba gore ga botse motho ge nka sepela o tlo šala a tlahlela ngwanyana and then ke tlo boa ga ke boa se tlo tswa jwale ka baka la gore ga gone ka mokgwa o mongwe mokgwetsana le ngwanyana o mongwe ke tseba ga botse thwi gore ke tlo mokgwetsana le ngwanyana o mongwe ke nagana gore go bile go a fitlha mo e leng gore o ba le kgatelelo ya mogopolo ee mo gongwe ba ba feletša ba re le awa o se ke di bone bjale gona ga a sa itia mogopolo wa ge ga e sa le ona o fitlhile bjang mo ke fitlhišitše ke yona taba ya gore ke nagana ka yena bošego le mosegare and then ke nagana gore be ke phelela yena be ke sa te phelele ka bonna be ke phelela go kgatlha yena be ke phelela go pleasa yena e be ke phelela gore ke wine bophelo ba gage ga botse be go na le bophelo bo nna ke bo imaginang yena a se mo go bona so tabagolo ke gore rena re le basadi re rato plana ahead o no plana bophelo le motho mara motho a sang ka fihla le mo ebile a gona mo yeah ee kore go bolela ka mogore bo go na le koše nngwe e lela gona ka ko tlhama thoko tša bo Begersford ba re a ke phele le go kgatlha wena ka baka la gore lebitleng laka gore bala ke le tee ke iputša gore ke yone ebileng ya go fitlhela mo bonang o kare a e o yena ga nthate nna ke rata yena e re ke katakate ke ile ka fihla mo e le gore ke a bona gore ga botse mose mo ke a tesokodiša ene gore ke tle ke bone ke ge e le gore go ile go ba le diphapano ga go e ba le diphapano a ka bona ka pela ka mokgwa e le gore o tšwetše pele ka gona mo e le gore ile ka tšea dipeke nna self ka mo pakele ka re wa tsa gore keng ke shapo a magala o shapo ka re ke shapo ka wena ke kgopele gore sepele ke tlo šala le bana ba ke tlo ba hlokomela ke mo e leng gore go ile go iponagatša go lapa gaka and then ile ya fetša beke tše pedi after beke tše pedi ka bona motho o laowa o movile on o happy ka thomo realize gore ga botse motho ke ya mo rata mara a nthate ebile a gona mara ke lemoga gore o be a bona the potential in me gore ga botse ke di bone o nna le bosadi mara ke nagana gore ke be ke se legarebe le le gore a ka tsamaya ikgantšha ka lona mara be a bona gore o hlokomela bana baka wa peya wa kolomaka gore go na le di-character tše e le gore mo go nna be di ka be le gore di mo khiphile mara mohlho mongwe dipopo tšaka ka mokgwa ke leng gona o ba a sa ikgantšhe ka nna because be re sa e felo ka moka be re se batho ba le ba gore ba re o tla re hwetša monyanyeng ka moka o re tla re hwetša kae e no ba gore a mpotša gore a wa motho wa ka nna ke a go rata wena o mmago bana baka and then go felela gona moo ka mokgwa o fang motlhala ka gona ka dipopo go o lebeletše magare ba beng a phela le ona a ba fapane le wena ka sebopego ee ba fapane le nna ka sebopego ande magare be a kgone gore a e le ona mo e leng gore ke a tseba gore go iwa gona nka tseba gore go ne monyanya ke sa re ke ditukišitše go sa ye nna go ilo ya lekgarebelela ga ba boa ke tlo maker sure ke ya le maketa napile o tlo teiwa gore ga se ka ya monyanyeng o ile monyanyeng ene jwale ke kwa bohloko ke ntšha enga ela ka moka ke ntšhetša mo go yena okay ke dumela gore o fitlha mo o rileng go o dula fase wa re o mo paketse dibeke gore a sepele a sa nka ba le lenganganya ka go boa ebile go fela ga lena gona mo ebile go fela ga rena gona mo o ile a bontšha taba ya go boa ka nako e leng gore jwale go šetše go fedile and jwale go šetše go le late modimo šetše a gopotše ke di bone because modimo wa mogopola motho and modimo ga mogopotše motho o restora everything ka gare bophelo ba gage ke go bolela ka natsele ke fetša go bona ka kapa ye nngwe mogatša ke di bone bo go rata ke di bone bo go amogela ke di bone ka mokgwaleng ka gona re tlo tsena go yona ke a tseba gore go na le mokgatlho e leng gore ka gare ga tse o fetileng ka gare ga tsona o dirile o kore botse gore le šomana le eng mo rena mokgatlho wa rena ke push and reach movement re šomana le go thuša basadi le tšona tša go hlorišiwa ka gare ga malapa which is GBV and then le mental health and re lebeletše le bana ba e leng gore ba tšwa ka gare ga malapa e leng gore ba ka ba sotlegile ba ka be le gore ke ditšhuana
and then re bile re pusha taba ya gore re be le agricultural project re bereke le ge go se bonolo ka baka la gore go sena di-funding mola le mola mara re a pusha ka gore aim ya ka ge ke thoma this movement ke gore ke fihlelele mosadi mo a fetileng gona ke mo fihlelele ke mo thushe because pelo ya ka e be e kwa bohloko gore ga ke dumo bona mosadi o mongwe a fetile ka gare ga seemo se e le gore nna ke fetile ka gare ga sona ke kuša gore ke seo se bolelang o nyaka go abelana le bona maitemogelo a gago ka baka la gore le wena o ile wa feletša o amegile monaganong ka baka la go rata motho ka baka la go rata motho ile ka feletša ke amegile ka gare ga monagano wa ka ke gopola e be ke le honeymoon ge ke meeta bolwetse ba anxiety disorder mo e leng gore ile ka thoma kwa di-voices and go a hlakahlakana and apile ya tšhaya kwa honeymoon mara ka gore modimo ge a gopotse motho a mo file kgopo ya dikgopo tša gage a mphile motho e leng gore wa kwešiša gore diemo di na le go fetoga ka gare bophelo ga sa nka a ntlhanogela o ile a nthega kudu ebile a ba le nna ka gare ga leeto until ebile ke conquera ke boa ke ba strong ke kgone copa ka bonna ntle le di-medication kore mantse o ka moka o bongwe wa kwa dipolelo tse o bongwe o di kwa kwena o noši o di kwa le honeymoon le monne o dulang le ena gona bjale ke di kwa ke le honeymoon and then e le letšatši la rena la bobedi di thoma di itla gannyane ka tšatši la boraro di a thoma ba severe ra swanna ke go paka dipeke re boe gae yo kamano ya bana le papa o a go dirileng gore o feletšo ba maemong a o tlhakatlhakana le mogopolo wa gago o tlhakatlhakana e bjang gona bjale gone jwale e gabotse because nna ke ile ka tepotsa gore ga ke nyako go thibela gore bana ba be le kamano le tata go bona ebile nka no re le nna self le yena ga re batho ba ile gore re alwa goba re lebelana ka leihlo le lengwe le le seng gabotse re no ba batho ba ile gore re kwiša gore re fihlile mo ile re godile ene le yena o godile o kwiša gore ke movile one ga ke nyako go bolelela site ya gage mara nna ke no kgatla ke gore o respecta the fact that ke nyetšwe ene jwale ke tšwetše pele ka bophelo okay a re naperetše leeto la lenyalo la gago bjalo le molekane wa gago wa ga bjale wa go dirang gore o be le meemelo yo ke e bonang mo go wena molekane wa ka a tsware keng ke mo rata ka kudu o ntirile motho a ntira mosadi ka gare ga basadi mo e leng gore bophelo be bo nagana gore bo feditše ka nna mohlomongwe mongwe le sathane o ba nagana gore go fedile ka ke di bone mara a nyala ene a sa re ka gore o ke mo hwetša ka bana o no re ke mo ntšhetše magadi ke mo tšee ka pela a nape a dira le bo di-white wedding ba re yalo ka seisemane so o nyetše ka maemo a godimo kudu o ntirile gore a ke bone gore ga botse wa ntlhompha ebile o hlompha lapa lešo a nyatše selo so kamano ya rena ke botse kudu a nka se re ka ge re le batho re ka a re kopane le mathata ka gare gona a ba gona mara ke kgatla ke ka mokgwa e le gore o ntshwere ka gona ke kgatla ke ka mokgwa e le gore re swarane ka gona ke kgatla ke ka mokgwa e le gore re no ba mmogo ka moka re a supportana especially ka gare ga this vision ya Push and Reach ke motho e le gore wa ntlhohloletša kudu ebile wa nsupporta full time ka gare ga yona okay go na le basadi ba bangwe ba e leng gore o šoma le bona ka gare ga Push and Reach ba e leng gore le bona o nyaka go fetola maphelo a bona go na le basadi ba bantšhi ba gare ga motse wa River Cross ka bophara ba e leng gore ke fila gore ba sa na le mokgwa ola wa ke di bone wa gale ba sa na le mokgwa ola wa gore monna o swantse gore a rapelwe monna o swantse gore o mošale morago tsamaye o ilwa le basadi ba bangwe ene re no ba e le gore re iša seriti sa rena re le basadi fase wa tseba o se ke di bone gona le ntong ya gore re le basadi re na le o nagana gore banna ba fetoga ra se lebelele gore ke eng se rena motlhomong re se dirileng goba se e leng gore re a se hlokomologa gore banna ba ba fetoge go na le ntho ba e lemogileng ka wena leetong la gago go tloga kua morago go fitlhela gona bjale go molekane o nang le ena gona bjale gore ye yona nka se e dire ka baka la gore ka tleng tsenyetša lenyalo ke nagana gore yeo e le gore ke ile ka e hlokomela kudu ebile ke dithutile from yona go go šala motho morago because go ya ka nna go thoma mošala morago o nyako bona le ka founung ya gage gore go diregang o nyako tseba gore o kae mara motho e le gore wena le yena le phela gabotse le phela mmogo o no go reportela o sa bolela selo ebile le founu ya gage o no hwetša yena self a go roma ka gare ga yona ka gore o lokologile ga gona nto a e fihlang so ge re ka re le basadi ra ithuta gore o no phela bophelo ba gago di hlokomele wena o te thate gore motho o mongwe a tla go hlokomele a go rate ka mokgwa e le gore wena o te thata ka gona wow o se ke di bone o tlile le sefoka sese nko re botse ka sona gore a wate keng award e tswa go South African Heroes Award re winne award e rena re le ba Push and Reach movement under specialized care
mo e leng gore ba ile ba re ge ba lebelela mošomo re o dirang ka gare ga Bakersford ba bona go le bohlokwa gore e be rena ba ile gore re ba thopa sefoka ka baka la gore rena re ka gare ga rural area mo e leng gore go boima gore re sose out dilo mara re le push and reach movement re ya gapeletša re ya pusha gore dilo di kgonagale ka gare ga organization ya rena le community ya borena ka bophara. ke dimo go bona tšatši le lengwe o dira moletlo a kere basadi ba o reng o dimo ka gore o ka ba kgopela tshwarelo o ngwale ko dikgokaganyong tša le yago gore lena le ileng la bethwa ke nna ke di bone ke le mema kae mohlomong ba bangwe ba sa phela ba gona o ka kgona go ba fitlhelela ka nnete ba bangwe ba ke duma go ba hlalosetša gore wa tsere keng e be ke se nna man ile ka lahlegelwa ke bonna ke le ke di bone because nna ke godišitšwe ka gare ga lapa la hlompho and tše e leng gore be ke di dira tše dingwe batswadi ba ka ebile ba ka se be proud ka tšona ge ba ka dikwa so ge e le gore ba ka be ba le gona sa moe ba ntheleditše ke bolela so bathong ntshwareleng gore ke no baka monna wa tsere keng ke go iša seriti sa gago fase o no tšama o tula batho ba re wena o baka monna a ke re monna o rata mo a ratang o ka se ke o bile o mo change mind wa gage wa rata nna ka gore o tuje wa tsere nto e mphatlholotšeng go feta ke gore o tia motho ba kgethe yena ge o fetše mo tia ba re o wa phapha o ba bolela jwalo ya a re o ke nyako molaetša o nagana gore a ka ntaola o šale o maketše ba go ke go botse kere ba go tlogele o belegile ngwana ba go laetse gore a o kgethe that's why ka gare ga lentswe la modimo ga o ka lebelela go nna mo ba reng mosadi a rate monna no Baebile e re wena monna o tla rata mosadi mara jwale ge o šetse re fetotše dilo tše di dirilweng ke modimo o thoma go rata ke mo e le gore o thoma o dira dilo tša go tšwa tseleng jwale o thoma o nyaka go rata monna o molaole o direng mara go o ka no o dula wa ihlompha lerato le letla go le amogela le tlo no tla ka thello wa kgwetša o le amogela dilo di sepela gabotse ka gara bophelo ba gago o se ke di bone wa tseba nna ke nyaka go tseba ka monne wa gago wa go fang le thabo memelo ya gago ya laetša gore bona o ka gare ga lerato mpotse gore kopane bjang le ena monna ka ke kopane le ena kwa Facebook a ba ile gore ke motho a ntumedišang and then ka dumela napile re thoma go bolela from more and from more a se a tšea nako re bonane ga tee and then a tla ntšhetša magadi from magadi a tla nnyala ka white wedding o go bone ga tee ya go ntšhetša magadi ka morago ga nako e kae a ntšhetša magadi for sure bele after 6-7 months napile lenyalo then after 4 months from August and then ka nyalwa ka December wow ya wa bona ge ba re motho wa go bona go rata le semetsing ke tšona tšeo di tlhalosang o go hweditše o na le bana ba ba kae o nhweditše ke na le bana ba 4 and then go njwale re na le wa bo 5 nna le ena tshwaro ya bana ba e bjang bana ba ka ba ratiwa tseba bana ba ka ba thegiwa bana ba ka gore bana ba ka bano ba le papa kore ke bana ba gagwa go nna gore ke ngwana wa ka le bana ba rena go ba ke ile neng la mafelelo sekolong ba re ko checka bana papa go bana ba ka o no ya a checka dilo tša bana a checka o hands on o hands on gore ke ino ba papa bana ba ka a ke bone gore nka hlwa ke re he step father eng ke papa go bana ba ka ka motho mongwe gore go na le batho ba nnete mo Facebook nga se ka moka ba ileng gore ba tlela dilo tše e leng gore ke tša phaku ke tša go sereselo go na le ba leng gore ba tla ka maikemišetšo a go nyala ebile o swantse gore o rapele o kgopele modimo gore a go botse gore ka nnete ke yena ka gore ke gopola ge ke kopana le ena ke re ae what if motho wa se ena mara I took my time gore ke rapele ka yona and then modimo a ba a dira gore dilo di diragale wow nna ke lebo o na le ba go era gabotse wena nale ka re ba re bosadi se ka gore o na le mogwera wa mmotsa gore monna wa ka wa nthata monna wa ka o ntirela se re tla ba re nyaka go kwa tšeo di kwang o na le bagwera I think ke dumela too much mo go building sisterhood a ke na mogwera ola ba reng ke mogwera ola re a etelana mara ke na le the sisters around me ba e leng gore ke a ba thega ke a ba hlotloletša especially the singles one ba e leng gore ba single ke a ba hlotloletša kudu ke ba botse gore bona modimo gona a kgonne o bona ke di bone ka bana ba ba 4 lena le lena modimo tlo le gopola ga montse mongwe a ra la tshwanela go latlhela toulo go sana le lerato le lenyalo ka montle ka le gona lerato nna ke dumela gore lerato le gona ebile ke dumela gore nako ke ya modimo o se ke di bone go na le mosadi mongwe wa go theleditšeng gona jalo gore e seng ka wa ka monna
o re senka wa ka ke sa tlo ba laetša magarebe nko o bolelele mosadi o ka baka la gore o ka gae o ka lapeng la gage o boletse wa re basadi re nolwa ka borena mola bothata bona le monna bolela le mosadi wa ikemišeditšeng go tšea sellathekeng a roge motho e leng gore ke wa monna wa gage wa ka thoko bathong basadi ba gešo ka gare ga motse ka bophara ka gare ga naga ka bophara ke rata go le lemoša gore it's not worth it. It's not worth it. Your mental health e tla pele, protector peace ya gago, know your worth o le motho o tsebe gore nka se kgone go overstepa the boundaries tše ke di bea gantši re latlhetša ke gore a rena di-boundary re le basadi gore go fihla mo nka se tshele and go ka tepeela molabanyana wa re go fihla mo nka se tshele gore gore o tla bo o tegadile wena ka bo wena gore a ile go tšea founu gona ke founu le motho nka se so ga o le gore o gona o nyako tšea founu goba o nyako driver o yo o lwe le mosadi o mongwe o tsebe gore it's not worth it ga o fetšo motia ge ba ka kgetha yena ba be ba nyala yena go tlo diregang ka wena le energy ya gago e le gore o e spendile o ilwa le batho o senya di-relationship le basadi ba e le gore ba ka go tšwela mohola ka moswane ba ka go thuša napile rena e leng gore re tsena ka malapeng a bo oski di bone re tseba gore monno kwa gago monno o na le mosadi o e leng gore ebile sefatsanaga se sa monna ke se namelang a se se reke ke monno o se rekile ke oski di bone o reng go rena e be ke nyako no bolela mantšu a mangwe a masempolo gore wa tswa re keng tšhaba dilo tša batho because modimo kwa le godimo o go lebeletše and ga e ba e le gore nako ya gago ya gore o hwetše motho wa gago e fihlile e tlo no tla wa tsa nna ke dumela gore dilo ke bone ka nna gore ge e le nako ya modimo o ka se di dire selo dilo so ke kgopela gore o tšhabe dilo tša batho ke nto mathomo e nka e bolelang gore tšhaba dilo tša batho ebile sepelela kgole dilo tše e leng gore a se tša gago a o tsebe le gore di tlile jwang okay go na le mo e leng gore o tla bo yo go kopana le basadi gona mo e leng gore le ka kgona go boledišana pele ngwage wa 2024 o fela rena re kopana ka kgwedi re kopana kwa River Cross re kopana gona ra kopana re hlakantša megopolo ya rena ebile re ya lokologa re bitša gore re na le safe space for women mo e leng gore ge re fihlile gona re go bolela ka di-challenges nna ke rata gore ke ibulele platform ke bolela ka di-story ka gore tori tšaka ke tše dintšha kere di nyaka di-hour le di-hour mehle ge ke fihla ke a bolela gore gape gwa direga se gore ke ba direleng ke ba bulele platform gore le bona ba lokologe ba kgone le go bona lesedi okay o ba e leng gore ba nyaka go gošela morago bophelo ba gago bo fetole maphelo a bona ba go hwetša kae go dikgokaganyo tša leago re na le Facebook page ya rena e lego Push and Reach Movement ebile ke na le personal Facebook ya ka ke di bone Mahlako Matuludi ebile ke na le number ya ka ke tsebe gore nka ba fa yona na e leng gore ba ka ngwetša mo go yona e re 067 755 5161 ke eng se o ka se bolelang ka monna wa gago o dulang le ena gona jwala go nyetse monna ka wa nrata wow ke rata ka mokgwa monna wa gago go ratang ka gona monna ka wa nrata ebile yeo yona le ga ke robetse go ka no ntšhikina mpotša gore monna ke tlo go botša gore modimo o mphile monna o e leng gore wa nrata a nkamogela ka mokgokeleng ke tlabe ke na le di-insecurities ke re mokhaba wa ka he baby we sa wa re o sharp ka mokgoleng ska wa reka selo nna ke go rata ka mogoleng wow o se ke di bone nna ke lebogile go bolela le wena ke dumela gore polelo ya gago tshedimušo maele ka moka a tlo fetola bophelo ba mosadi o mongwe e leng gore o theleditše e le mosadi o e leng gore o nyetswe goba e le mosadi o e leng gore o thuba lapa la motho o mongwe ke a leboga le nna ke lebogile kudu ke lebogile batheletše kwa gae ke re batheletše a re tšhabeng modimo go feta dilo tše ka moka ke ka mokgwa e leng gore be re di tswere ka gona letšatšing le le kgone go taba ya ka go le Mangoko baby se lebale dikgokaganyo tša leago Thobela FM yaka ke mo e leng gore o tlo hwetša tše ka moka go YouTube go Facebook re latele ka dinako ka moka gore wena bophelo ba gago kgone bo kaonafala nna ke Mangoko baby fihlela nakong e tlang tata Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo